Simply back again. Yeah. Now no hit it back. What you say now? Squad yeah. Alongside Man and Morris. Babyface. What you say now? Money, Africa money. I got the chop on fuga. Money, Africa money. I got the chop on fuga. It chop on nyanga. I got the chop on yafu. Wow. I got the chop on ya. It chop on fuga. Abusia Jom 106.3 FM so enie. Yesika no de ebisa se sika no ewo hefa. Yesika no a wo meye japade anyankopon de adom ye. Ene ye kokko die. Ye timbani ye. Ene nyankopon adom ye. Esa oyo no kura sa ba be ka ho ama na bom. Eti sa nniema ne to a ye gigi wo mayi mu no. Enu na sa bri dura corruption watch bri ni dura. Ni ebisa se sika no niema ye hye ho bose ye de beye no adwuma ye hye ho bose ye de beye no ye de aya hin ye wo munko nchama ye hu kwa be so ne ye befa ye betumi a protect ye sika ajapade anyankopon de ato na ba akofo madwi ne nyafu corruption watch chese ye bua oman no ye sika sem ye tuase ye kwa corruption ye betuase eti ne ye na me de atu wanim no Ghana ye se ya ne se ye the SP abani special prosecutor se bomwa na ensem ni nyina ne ye nan koba attorney general so se na ye nhwe na ye chi cause financial loss to the state emran de ya che bebre we sure be kan ho MPP bani sa boche wo she ya manfo kita na ne afedie ye be chia bada danu woni ya disika ni SP ba ye mfie se budget no so ya approve ne dia no ne nsa ka feed dia ne nsa eti ye hwe adwuma aboya na ni ya te ne se afi na mama yarga ne yadi ni gina mra no ene wo so dwini ho saa na wode na mu eti ye bisa ne se kwanya ye fa so na katahye ne proye ya kono mayi mu omanya ye timu a ye se ye use minister ye use abani pa kona koye adwuma wo kwa japade abowo no watwere na de assembly wo kwa na wo de amahwan pani a auditor general na de amansa je me krate wonu kura tumi ne ma no kwase wo mie so nwe wo na me be kan se mo akere wo na me de assembly pum na me de abre o se Jamaica ni ne je emra ne si mie so eti se me ka cho se me wodan du a wo nkwohwe akire se dan no mi wodu a na me ni du wo do de ansa waje envelope no na de ato this asemba ne yesi ye investigations a ene ye kobie so na enuru ho no mo no na tan no ametwe me mfa wo mani sika nyanwie emre bi a ya hyehye mre wo mayi ye hye ne ye jatokura to nchen na nipa no anya kwan wadwane hwe ne ye Kenya man no enne waye hwe ne ye koso wo Kenya man no se ya hyemra wunipa kro wo ba me hu wo dan mienu wo dan miensa na wo de akire ye se medan ye me ka we se media eti edu se bo kwa ne yakode ajapade no waye bebre na ye bisa wakatu ye de ma woni dia na ye ka ho adia wantumi ankire mu ane ya gini nyina de ama oman no enne wo manya ya timu bi so obi sa di adwuma na anyina be nkwada no po no aka cho sem nyina me politician abege profession ya enne wo bi pese wo ya no wodi wo e bi sa no na wo wie university and your first degree second ya wo de beba bia no enne yi wo be kukura dan abusian na ne ye hwe eni ya de aseda emaku hodo abota ye chiama corruption watch dwumadie ye de brewa no pe ye ne CDD Ghana aseda chenchirenche ene ye de mawo sada so ena Ghana Integrity Initiative for etechire wonmu eboa ye papa Africa Center for International Law and Accountability asila for eta yechi Adom FM yeso ye bochi domo ena Star Ghana okitamu dendende enwuman ene wade ato won so se omo de Ghana sika no wode wani ebedi akire eti nyame adom yen sa aka ye papa chese anopetututu nu aduru mu no waboa ye ne yakom se ne niema esiko eja Michael ena akwaba imi also ye damaseni adwuma maboa ma ye ezo nse Adom FM yaje ato ye ho so se ye beye adwuma no eti ye nyakuo bi se na mo kabom se ye moa ma niema nkwa animu a na chese ye nenam na kwa mu anopesu ye da se waba na Kenya de na ye de hwe Ghana sane niema sikoso
enne se wura so dem ba for ye kese an ye gi wutum ye misa hwi o ye misa hwi ntin me se nura me ti Kenya de na me se nkrofo yi wo mani abre ana so ye ni abre bisa yo me da se na michia mweti for nyina meka se yenso ye ni abre bisa na nso ye nu Kenya de no ye enti amika sa ne se wo hwe ye mra ni mu a ye will be our friend or asset declaration and a year or friend public officers a year declaration and disqualification act you now no act year 550 now we act ni mu a okwa could do be section 5 hona e kire say o say asset acquired after declaration na kire say asset a we declare asset di wie no na wo ba ban mu no so ho adwuma asset ana say japade a wo yei ana say wunyan a wo ban mu we declare wo asset na wie no eno ya wo de ba ye no ya wo de ba no wo di kan di tuwa wo declare na wo declare no wie a wa ba adwuma ni mu awie no ajapade a wunyan ni nyina no so te ase wo besusu no ahwe na wosusu na wo hwa na wo de atoto wo wo salary and say wo income akatua wuje exactly akatua wuje na wo ahwe se sa akatua wuje achade a wunya nyinara eni obra wubo nyinara no eni ajapade a waye no ebobra na se ekopepepe ana na wo hwe na se ebobra na any wo baby say any chiremu ne ya yes I ejapade no went me an chiremu amra ne say determine say sa ejapade no enye wanya no mra kwanso na ne enso na eda enum ene ne wo Kenya de nim say Kenya fo no wo hwe eye a wiase aman nyina no ye wo bribi a wo frɛ no convention bi man fan say wiase mra bi a ye nyina ye de ensa akohyehyɛ ase Ghana de nsa akohyehyɛ ase 2004 fiapim empima bien pinu ne nine na ɔde nsa ya na ye de ensa akohyehyɛ ase no 2005 and ye rectify na samra no gaye UN mra ne ade no ne akire say wo rectify ewia eyeda wo de mra no koto UN ho no sa da no ena woje tum se abeye mra ese wo de bobra ewo man na Ghana ye de koto ho 2007 fisa 2007 wo hwe section 20 article 20 of sa convention na ekire say e wo se ye hihye mra bi a wo frɛ no illicit enrichment you na che say onya japadi bi ana se wo bo sisi bi na sa osisi no wontimi nkyire kwa onya sika e de boss a osisi na sa osisi no we declare no as illegal na wo mra no kire se say wo criminalize as say wo ye criminal Ghana de no yen criminalize ye o kasa wo boss sisen a emenyi ni sadan nko ajapade a wo benya no sa wantumi ankyire mu a na ekire se sa ajapade no sa ajapade no wan famra kwahye ne nyaye so na odinya sa ajapade no na makyire mu sense so ye wo eye Ghana de no mu ene de ensusure wo Ghana dinim ene eye ensusure wo Ghana dinim ene Kenya dinim ne se Kenya de won criminalize ne chese won aye ne criminal inti no ejapade no woje ejapade ni fi nse miwe kura na wotimi ede ko adu bo wotimi ede wo koto afiase wo betimi aje ejapade no obetimi aboka obetimi do akoto afiase na ye de no so ne de wo declare as illegal aban betimi aje but on found 12 years because a criminal exactly and inti na obi wi abode a ye de ne tum ye je bode enkra be san de watum ba when de je ajapade ni wi na esa ni say yen criminalizing inti ni yen hwehwem nhwe say eye kron ana we declare ni say wan fa kwampa so wan fa mra kwanso na odi nya ajapade no inti say ajapade na enye wode ni aje keke say wo aban mu inti we aban nipa anase we public officer na se wodi eye oman ni sika na edi ye wunyuma se wantimi ankyere wa japade na che se oman ni susu se bia
Oman sika no bi na odi ejapade nti oman dia na oman age Enti wase asenne Ghana ye de no yetumi hyemra eboni chidom se ye gie ejapade na ye besa atwe waso a na ye mra no edimu yes na just say samre ne de na just say ya criminalize no ne Kenya for de na ye pe na ye wabakosem bi kakra wo se ye kirem samre ya ekoso Kenya ebi aba wo Ghana hada ebi abada na yo na esane niam bi ekoso during implementation tino akoba ne say asa obi esuro say odi be adwuma se ye be kai pa PNDC ba kan no emro di kan hihye ana mra e kamro di kan zo no ofre bibi citizens vetting committee na sa citizen vetting committee no any situation pepe chere se wo ye japade na wo abam na wo ye japade na se ejapade no wantimi ankyere ejapade no ba bia wonya ho sika e de ye se ejapade na se ejapade no woji no wo atwenwa so na wo ho na esan se say Mrano implementation no ekotra so kakra na ne ebu adwadifo ma ne we mu ni ade bi sa ko ba mu a na fe na akore bi ebuachi bidin nti no ayesa no Mrano eye ba constitutional rule no obia nhyeda mfa Mrano enye adwumaye wow na nti no wo hwe ya abakose mu a ebi wo ho na ye be kan so kakra na nsia EUfo sanction Ghana what the end to what's a BB list Potokasem what's a what the end to list be so just say no na say sikasem ne yen sawa ye bo money laundering ne financial asem on kakra na what site what blacklist yen you blacklist afia chance am say February mu ho baby January mu January mu what blacklist yen na ohwe nyina so wogina the blacklist yen na ba ko ni say yen criminalize illicit enrichment well nyina so obi wie sika no ane age ne agya na nti a illicit enrichment no eye hu pa no ebi ni say wa baba mu na wa bokron bi ana say we wie sika bi south ase utimi di sika no eko to japade na japade no wo ho na woto ejapade na se watu sika no bia ni achi a na ye se ejapade na be ye wode eye one obi so kra timi kra de fa ibi na o de support na se ade a be ya ye kika se vigilante a eridi yenye obi timi di USS kana na o de akọ fund sa groups no vigilante na militia group no na nipa no odidi bone eninti no esa sika bia ubenya ewo particularly we a public officer ehun yin say sika no ubekirem sika anase japade bia ubenya no esa utimi kire duma ko a we ya unya hu sika no wode atoto akatua a wuje hu genuine akatua a wuje legal na say Ghana ha say kwanya ye faso na ye de japade a say memfa ne say enamiti woni afre me say akua posu ade ama wunie emra no fa kwanya wasa me da majapade no adi eho no eno kora no ye gina so efi say wo kan nipa no abenya japade no na ase ye criminalize ye no kora anye nanso me ba no so kora no emra no kwanya wasa me fa so da na di no edimu say obeka say wo de tworo fashion envelope mu ko obi antimi mie so no eno so kora boa yo sinto kakra ewo mranim eninti nso no sese ya ye kasei in fact six parliament no na da won anim worry sankan mranim kakra intina what the bill be koto wo frɛ no conduct of public officers bill na mranu ga mpase na parliament no mampani da abreso mpani for you say what dey na no nya code of conduct no public officers code na ni etini say sa code of conduct sa mrani mu no public officers sa mrani mu no mrani ma kunkwan say wo be dey wo be verify inti act 555 no e ma would ekire wo say declare na wo declare wi a sa mrani sanka ye adwuma anka auditor general no betumi akọ verify say we say who idea because ni na nkrofo ye ni say Mary Baba mi so ni atibia menya kakra inti be declare me to be declare say me wa dan abien etu ebia me ni dan no ba kokra
because binim say ne atibia meba mesi dan ne bi ade wo de kono so nipa krom mie so nhwe enti no because there is no verification enti no na ama a declaration of assets no na enyimu papa na edikane na ne to so ebien no say emra ne ba bia ni ho nso a enka se auditor general no onfa de ni envelope mu ma enti san auditor general no de paper ne saa no de ma wa san ga no de ba obetimi ahwem na mra no ma ho kwa se wonhwem obetimi ahwem na sa wo de ba no o ba no shan envelope un sili o de abasa meje no ma ahwem asa meka njero se ma ahwem because any ba o de ba na mi hwa ade no mi ja me he say so as say o sign wa sign na as say o yes say o de form ne ba as say me hwe say wa fill form ni ya what you say mra ni ba bia ni wa nka say o de form ne ba one function envelope no si ya no mra ni ba bia ankasa na mum esan say eja ahye ho no wo pese wo ye wa de ye nti no o de worry ba no the form na share envelope mu fefefe no wo de ama wo ko declare wi anso de ahyem fefefe na de aba but amra na man who kwan so on verify into no de ba no de ato because me hwem kra na mu say we declare adan abi ha me ko verify me ko hwem je say asem bi aba na asem bi ba na ehun be hia say what the form no be evidence and sana court and answer Commission on Human Rights and Justice akese one fa form na mra na emu yeso hwe na just what the be evidence and in before a court of competent jurisdiction so until say verification ho no beba mu say maybe mahwem na mami ni akire nkwohwe say ye no kra emra ni tosin thank you enu sunti wo behwe no auditor general say no she be a warrior and say okay kra pa me otwa me answer na kra ye benya ayi say ye be verification na sefo no ye ba be ye declaration no online so that in the end won found I didn't share krata bia ma na phone bia mu ma warrior no abefo computer e bi so nti no ode ba na ni se nipa kwa baba be si ni so beti obehwe ansa na wa file ontimi nye wode ba ontimi nye ni saa watra saa na ese so hwe se ade a ode abai wetimi meet requirements ni nyina na nti eno so ye nsakrai kakra ereba wenu no ebe hyemra ni mu kena wo ebe si man bran adimu nti no eno so ya kwandua ya kwan fofora ereba na nia onim yeka asset declaration onim ye twamra no so tietia yeka asset declaration but asset declaration ewo ho na nia ehu declaration of liabilities no ene ehu pa che se mereba abanmu no minim se ne atibia abanmu ba menya cash kakra enti ne makobobusia ma bobusia kakraka na me dia ye japade kese na me dia si ho me ba mu me declare japade no so what you say but me declare liabilities no what you say me declare liabilities no nti no se me ba na sabio me dan abansika bi nkwanta me ba me de kotua ka no inti se trousers ba ko na me wa wo de wo be hu me a wo be hu se trousers ba ko na me hye me gusu du yokagari wo davi adua na se na hwa inti mi suban ne ma bra bonds sai and so still na sika no me hwere obi na me de kotua ka so what I say because share asset declaration no I na illicit enrichment no aya ehwe say wo brabo asesa substantially any wo income wakatua wo gie no egbabra enko so what I say na makoboka na me de tua say ma brabo no nsesa substantially bia so what I say because me koboka na me de ye japade na japade ni so me declare japade me mra no me di so pepepe but me declare liabilities na matumra na declaration liabilities hono na ehu enu na ehu na eni so nti na samra sankiyetimi criminalize illicit enrichment na se ukotua u declare assets na u declare liabilities no na ukotua liabilities na se utua liability na se utua na liabilities na so na wahwa ketua wuje na wakatua no
what it film ubetua wo danka anase ubetua wo electricity bill ubetua wo school fee what it no was say no wo hwe ne abeka ube save ni entimi ntua sa aka na wotimi so upa ene ye hia papa efisa wonim ejabo adi me hwe Kenya fo de no emrai ba ye hwe nipa ya tumi di achi omo gina mra no na no fia de ya nipa sen 75 yes work 75 and ye do wojina mra no ba mi hu ne say enye nipa no a ye chi wono nko enforcement no so ka ho ye so ye problem bi a mi hu say ene mra no ye sesam say ya hwa kukuduru a Kenya fo atumi anya say ye mfa ho wo na ye minister ben wo na wo da adwuma ben ano ye di nipa ni nyina akogina police station ye di o masem ye betumi aye bi wo Ghana ha anya sa kukuduru na iwe megina ho na NDC na DMPP ko na MPP na DNDC kuro yeah nenti a aman bebre nya kukuduru na won fa sa amra no emma won mem won sankan won mem mra na won ye enu ntum criminalize no eye uhwe eye criminal jurisprudence na human rights ni ade no fo no wodi bam se uchiro bi a so te ase ordinarily no as I say court of competent jurisdiction the person is proven or presumed innocent until say proven guilty but if illicit enrichment na there be emrane am we are guilty as I say we now prove say we are guilty ya chewo yes say what when you japade no pe na just say ya chewo pe as I say ya bu foning because Ghana they brought fire who alleges must prove it but when the person who alleges never prove what they asem na to so na say who prove say there be asem how they to me so what they one fan to me there is protocol there is a contest between say ye be mra no se be hihye mra no na se ebe ya mra no enkutetu bia fa ho de human rights so no na ato among bebre kesene want me say so you project your human right you read the human right so ana say you rechere won a wode eye abansika we di anya ewo mu so nti those are the eno na among bebre nya akukuduru enye se mra no na nkrofu suro na mom se be ya emra no yemfa ntietia obi afa ho dis obehwa sa CVC na American Citizens Vetting Committee sa amra no sembe ne ba bebre no the human rights infractions na emkoba mu during the time na worry mra no every year juma no so what I say enti no sese no se be ya ye betimi akese okay ye de mra ne be ya adwuma nanso ye be make sure at the same time no so no ye obi afa wo no is it impossible I just say me no ye adwene ho ne ye fa ho adwene what I say as say ye timi kese ye betimi aye na mom kwan a ye be ye ni se be ya ye be make sure say obi any rights ni human right ye ntietia so at the same time no so no ye mo bia ho kwan so odis oman ni sika obedi oman ni sika kwan bone so ade as say oman no ye dwene na enya ade a ye de ye bobo hu anase nyade ye je atum say ye de be ye adwuma hu ye ncheda ntunsi wo say okay ye nwene ho ne yemfa kwan a ye de be ye adwuma ye ncheda as oman no enya minim say Commission on Human Rights and Administrative Justice warrior what friend UNCAC United Nations Convention Against Corruption now so I say warrior review now eba up there be I think so where the 4th round review no eba up so I say and na bi nso ni say EU fo worry hwehwe ye mra mu no and also eba up inti aba up adadi eyi no hu adi wo akwan bebre so na mum say be ya yem anase ye betimi anya opepa say okay say ya ja to me de mra ne reba be ye adwuma no eno na ye nu hoye ebia corruption watch yeris bobo hu na enkoye kasa kwa na mum ye kasa wi a ye betimi adwene ho se be ye na po ye be start a hihye nkrata na wa
what ka ebem yene attorney general bedinsa woso yene commission on human rights and administrative justice bet sase dinsa woso na say bedwene ho say be ye ho adwuma ya criminalize ya no say akudu a wonumu age ato wo ho so secretary ne proyintu ase obi e fight for ne edikan say ye mra e fa se wo ba office no a declare access no obi e fight for say change mra mu wo sure auditor general penidom level ye wo sesi a wo su dadai eduadu agema onso no wo su saa e na shrage for so se ne wo kan wo mo so de abamu eti asa obi a ti ase se ye mra no ne wo ho ye week ye hwe ne enya hu bibi ti ne wo kan proposal no ba na obi a de ne de ba me gidi se ye bekwa ni mu ye bekwa ni mu as I say say no wa corruption ne kono yakasa ache edumre a esese yetu anomon enti se ne ayeye na yare twamanfo adwene abaso no eye pa ajabwadu beto aso na ma mimie nhoma no na yenhwe omanfo a etie ye so se Kenya de yemfa bi mra ha se nya afi na ye betoto wano abaye wo se he who alleges na emum yenhwe na Kenya de ni bi nya adwuma na wo mu ayache omu yencheche omu enwoma no edemabusua 0302216561 0302216561 and I say 0302216562 ubetumi afre na adwenkyere no wodi bi aba ni ekosu Kenya medical dia to wanim se nei ko Kenya manum kohwe directors edida companies ano eni mpanimfo edida nnwuma bia no ya cheche dodo na monko kire japade no amowo eni makatua amogye no se kwa wutumi kire mu ayagyawo wantumi ankire mu yagye japade ni nyina afiri nsam ya sande wagina mra no eti Ghana yemfa bi mra na enwoma no ena mede atudwa no 0302216561 and 0302216562 hello Madam Udini, good morning Udini baby afrefe FM Rosa Frefi Teshin yo Rosa to asoma ene yenkwen pato yo medasi na mi pato de o kanu o didi se impenfo no se chi o mu a ye betuna ye mo bibi ye betumi age ni bibi asinsen bia se na o kan ko biso se de mo akogina wenu Ghana ye be nu ochina enti se na o kan ye bate Ghana se de ba enya de be ye adwuma eno ne ye pese ye adwuma nti ye se mra ne yanyiri mu na se emra no e wo ho no mu a ye ntumi mfanya adwuma no ye ntumi mfanya adwuma bi se ye kasa Ghana de enya adwuma na da ye tie ABC m Masha akwada bi nko ye bibi ye beti ni sese aba se na ye kan so we yo misika e si wedi fiti afi baba oni ya da so this asem ba se ye obi a wo nten aka ba this na ye di na tumu dada enti Ghana bi e be yedin yeda se Kenya betumi aye na Ghana de be yedin ma eno Rosa de ye odi aba no hello morning good morning Aja Udini baby afrefe Mr. President you're from Robert Robert yes sir yemfa Kenya de bi mra ha sei na wobi wanya japade bebre wantumi ankire mu kwanya wo fa so enya asa japade no a ye gie afiri wonsam wo no yemfa bi mra Ghana ha sei ohima eye pa se ye bi baba Ghana ha ba ade ba kwa mehunu se Ghana ha mpinfo no so mo ye japade a omo fo mu di ntuso ya na wo fa sibi no de dia so dan ya ni si me ofa so kwado na ni dinda so ono an okosa jika bibia enti wontumi improve no obewie na japade wo ho e wo ne din wa bi company no de China fodin ato so no mo na ma na eye ne din na da so enti edin omo ye na apart money laundering ni so omo di kan kwa abuchi ho a onfa no kwa ne din nko o de nipa fofo bi ne din no de akọ enti obaye de na nipa no wache no ohima sane wo fa ase no so yetumi bisa no ejabodi ti ebetumi bisa wo fa ase yo eniti Ghana ha no ye wadwumaku bi a wo from Financial Intelligence Center na won no ne waye ne se wo tracy nti se wo sika bi na odi akoto bank say wo di sika bi to bank na ebro a certain amount immediately bank for no alert won na won ahwehwem
one trace to a bikura with me fraunyano, no ebisa so cratchit now, Usike, would have to bang there saying, Inti, say we are Japade. Now the cofa of Fasibia, or be a no class 2 and JSS. Now the needing echo to soa. The air onyano, yes, cano, we pit me a Tracy. No Tracy no one who say, Sicar, one hour quay Japadeno, and our dinner to soa, and also with me a Japan. Yeah, that's me. I'm Jidis a what in no crown say, Quaya near fast show at the company, no, they say Parliament and Marano, so yes, some. Nina account, and there's a company code, no, a company act, no, in 2016. July, why amendment? Eddie, ye clause be share while offer the beneficial ownership disclosure. What am I for and credit be say, Bebe, say, I say, near man about Kumi, new cabo, mamma, Nina Becamua, Nancy, a quiet Nimelo. Hello, As I would in baby a free. Pastor attending me as a free. You, I talk to us, my Yeah, Papa na only need in common first, no. Or can't same be a honor me person me start free. Or say, a man mind be bring to me fast amrana or can't want some in Juma because of human rights war. Because Emrano, oh yeah, and say 88 year will be far with you so. Sam ran it that hot Nasa will be in from ya. Obi en tache unipa nefa with you. And as will be to me. A sacrifice, and fan said Ghana, ye bear 30 million. See, I'm out to cast a facoye coin, faculty school dine. Nasa woo see whoop ye de into sacrifice in nipa 30 million. At the year on quang selfish anywhere boosting a foie. Name ready wa, no human rights if was a day. So I was say, ye mamma a year Juma, near Jais human rights for almost come near me. I say about Bidru baby, I see. Obi born in a cry for Chinason, yet ye and a farm who is no Nipan only so far who dear no could use our born in. And I was a ye mamma, ye human, ye human rights ceremony, and near my Basavasana, when I'm human rights is in Nipebi, I do bow when near twin gen or moody and Abrosa. Yeah, that's it, Papa, Minia, yeah, that's it, Yemfa Frefo no, NCSA Tigo. And for no Asiana, Yemfaba, Kunchatrona, Yamkoyanim. Hello. Hello. Ejaudini baby, a free. Come up to have a cassette. Yo, Abdulwahab, me and you. If I told you, you come on a man, Banksy, a bregu, abiding Sika, or support. Sanko Voina, Yenimo, almost a trasaku. And she abiding home. And he says he can't Mariano, and also young copper, and maybe put Robin to the Bia and Sunny to Yakocho. And then no other that, and Nadia says yes, Uncle Pember for Frobia, young coaching. The bank is 800 and something billion. A bank bank is in a Omoyegme. Uncle Wood is getting at it as a saco, to talk about dying with Trasaco. I'm to take to Honum, a Benny and it's Uncle Pember for Fro. Yam Ramafra, Pepper, and none of that young Samu Nanamkna, Nan Benjuma, and one not Titia. I can be in on myself, Uncle Pember for the yeah, that's it, Papa, Minia, yeah, that's it. A jabwadi, Mijidi say, what's it? Na Bakua, Nipandi Chum, Fase, will be a day and Nakra, you'll be made in a damn fool, Nidin, no, they or their Chuna Japa, dear so. Nature say, a Yenedia. Me kaya bribi so afo bi a wo free mo na na japade say bi won more than a driver din wo di we din ni nyina na nipa cross afa en wo de te wonom say me dia me din no de ye yo ebi asida e wo man mu a obi esuafo obi edi obi edin eto na japade so na sometime suafo no onya asem e meko Commission on Human Rights enti what did you asem na no. Also, what the Japan no so Japan nyame dia. Wan asisankrata nyina de aye obi na adamfo bi nipa foforo. Na yina na adamfo no bewi. Ofim. Na adamfo no kan chiri gui no. Ena yeso afo no that anu afi oni abam bi no so oka chira na adamfo no mani so dan ide media. Na enti no mesrewa pesanka mi je na ne atini. The man is there be yenim or more munim some papa ye japadi. Exactly. What's all there be an empty and then the man also
wonim asam na bakosem nti afi asem yi eya twema mentwe na yi na eya media papa bi ota ba mo free super eja so no de no document our strike strike proceedings ni bi no kotwe bai no se o de koma amofra no se mofra munko na Japade ne yamudia because already no oni pa ko no koso under oath say Japade no enye ne de na emu ajade nti no munfa ko no de document no ko court no de ko kire ena Japade no ayamofra ne de nti suehunu wo ho na ne ate de se wakasa no papa bi at the bank assemble bank no amang no enya musaaye wogusu ye nhwehwem directors no na se ko se wode bank ni sika Japade bi a wontimi nkyire mu a begedi se wobeje sa Japade no na se aban no reboka etuetu a won a won sika wo sa bank no enti sa Japade ni nyina wobeje na wode etuetu a eka ni bi enti ne be ni se what's the wheels of justice no grind slowly enti slow no quite na mumesa ni say worry issues are border on criminality no pese ubefum na wodi wakotwe obi aso enye no ye hawa ye wo mayimo if say da bia issues of grand slowly ni area eni say matina midudie say ye komfie nan no a che say mama yarga nko an ye de ni gina koto Kenya de no within the shortest possible nipa say ne de wogina mra no ententem ne ti human right no Ghana nko an ye de animu wo musa na mum ne eye abotai ne atine say ewom se ewo yakasi yenya abotare a na ne yeka ne se enye se wonya abotare nti wo be yeyimu ewo se yehu se emra no ariye adwuma na mum enhwehwemu na woreye na enintinsi na wo hwa yewura mate amedu mra no wode hye mu se eye afibia no mprenu Nentina kwa ese busuma bia no am say section 33 ho no meka na adwuma wo ye meka na adwuma che se cases a wa hwehwemu awie a ode wabokọ adu na ebi ne kra adu no wa successful eni ne a ogusu eriyemu enhwehwemu ese se obebu sa akonta no obesese ekire Ghana fo sa clause no eni security fo no nyina awan adwuma mu Aniti ukwa need to know basis master say inti sa esanse ye hu ne ekoso ni nti no na akwa ye say the wheels of justice are grinding slowly esanse say ense odi yanka yaka yewura mate amedudi can you imagine say or the case bi ekogina se ni bia no difo a Ghana fo ye beja no ye nya no I'm say obeje ne ho mene papa thank you enti no answer no obe je dis answer no obe court no as so o ye na adwuma yie pa na katasi adopa ko wo katasi hye ehwehwemu ne mu say ade no esi wodan esi wo the blind side of everybody na katasi hye no won a what do won hu hye mu no so I say what uje so no abeba because my katase she ade no so yesie na say even cry man fan say ya dem dibi ana bribe bi no ni akunije ya ni o ma bribe no o meka nje say be ma bribe e na me di nya service e no no so ni oje bribe no ono so meka nkire wo say me ye dem me je bribe so I say enti no katase she hwehwemu no eye din esa ne say ade a esi wo sumase wa hu enti no eno na emma ni adwuma no eche na say yanga manfo no say ya moa so I say ya moa ni ya man information e bia ne say Yerika say as a declaration ni as I say we declare all liabilities empem bebre ya ntitiwe no kra ya kan ya mfa no nka ho ya kan yeso asset declaration so I say young fan kan say as we declare wo as odi onyako ni declare car odi ansa na oba ba mu aya ne yan fan kan say ya anya sa nkyerechire mu na amanfo amoa na won ama information a ema katahye no kono ebeye ding enti no ya kasa no nyina no na esese ye gitum say me de aya na maka yen ara ya assassin wo ka oto a kodu ba bia o say edume
ene wo so say ye be ye bi atua so ma ye nyina ye nye bi yedase papa eja Mike Boadu nyame enhia wo so papa na adwenche ba ko mienu na yenkoye nimu yemfa dwumadie no ensina yempemo enko so ensori eso na yemfa ye empense mu entoa omanfo so ebonne dwumadie a yede ebremo eye dwaso nsem dwumadie corruption watch ya ewomu a yede emamo tie wo de mame emfa nto wani mabusua se ye ka corruption say ye tu ase wo man bia mu a enya ba akofo adwuma wo abuti wo fie sesei no ne wo ye bia no ka ho se wo hu obi kwanya nipa no afaso enya ni sika ne sa ne ma ni nyina wo so de odi eba mu a eboa ma ne matumi ekoso eti WhatsApp plan ye di tudwa babia wo nam babia wo tie ne ewu hu ne ekoso bia no wo so wo bia wo se wo ye enya ye nko a ye de ne se ye beba be ka ne ha sei wo so kakra bia wo no abusua hotline ni nie 055 45 36 586 055 45 36 586 and a WhatsApp line so abetumi attest e de afaso no 055 453 6295 055 453 6295 ubetumi so akọ yen website na chese adwenchire bia wo da okọ a ubehu cases aworo kwan a corruption watch penifo afaso eboa ma niema etumi akoso stopcorruptionghana.org ukọ no mo a #stop corruption Ghana at .org ukọ no mo a chese ne wo se hu bia no ubetumi ehu ye de aseda emma enwuma wonumu eta yechi CDD teche Ghana Integrity Initiative mpenimfo eta echi sada so na Africa Center for International Law and Accountability asila for kan ye ho papa Star Ghana omode obochi dom adwumakwe omode ne se eniema ebema oman na tumi akoso Star Ghana bakata hye proye dia wonumu bua hwema eniema tumi koso na nedwumadi a ye de brewi adaburuma ehwehwemu ekoso ne ne yetumi ade abremu obiada no ye de ho aseda ema yenua bema Francis Angel Francisca na say Francis Francisca Angel ena boaye Mrs Banku ena techira yetumi de ebremo oboy cantona de yode aba se mehwam fi Amsterdam na eye no kremra no de wo se ehwese ebeye adwuma enforcement of the law no any a problem a ye wo my Ghana mu Frank Asiama so edieni wo se emra no nya politicians nku na wo se ekoto wo so Ghana ni bia wo bedi o mani sika wo se mra no eye adwuma bo no so Emmanuel Aboaje so edieni wo se mehwam fi Dallas Texas na mehwam efri na anopa midam pam na so akwie Ghana politicians DSS e bedi wachi a wo how kese ene bebe ye so Farouk Chamaso edie eni wo se ye mpanimfo edi o meye animakwi a wo de wo ka yatumi ahye mra se mampani bi bedi o man so na se beko yese nko ye akwan obeye kataje ne proye ba mu a yese mra bo ne ho ban etu on de ya chi ne wenye yie enu ni ne ye hu anne amanfo bi di green book adada ye wo mayi mu age ye ho a enye no bright first so edie eni wo se Adom FM monto aso papa ma ye Prince Ofori Prince number no ye wie ye wie ntino ye behwe na ya da foforo na wafraba Richard Kwasikuma so edie eni so you people are too much mehwe mu free kuma se Angloga Junction na mehwe mu efri Joshua Ensu osi United Kingdom na mehwe mu efri adwenche no de fabre bresim ne akenka bi ede amount na abusua ye kwaba na esei wanyina monkani ato no awutua no ete sedada no efise ne yedie ye nimu ne se mampani na nado ka kire yen se ye tete anyina monkani ato no so ene ehunchi no ahyew PURC mpanimfo gina mu ye se ya tete so ye ne yusu no fie e wonte so ye ba ye percentage ba ye ene wonum so a chese companies aworo wonte so e ba ye na nei no kosuru secretly kokuamu ekosura yenhu ana yanyina munkani ato no yatum ne yenka nkire yen ana abusua yetwe ho aba ye ba ye bekọ anumu medin ade akua bo akire ye Only
God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM 106.3. Only God can stop us now.